دما خوش ببینرین هیجا ایرو هفته سبات 2026 روزان روزا شمیم امی جوار بلتنا ساعت هفتان ج روناهی کردستان ج روزاوی کردستان پیشکش بکن لپشتی بین آوریم. ایرو لباجار حزه که تفجیرات زیده هبو مروان العلیکو فرماندار هیزن اولکاریا هندرین ای حزه که کو جالیه حکمت دمکیا شامی و جبو پارێزگا حزه که هاتیه اردارترن لباجار بو مروان العلی جالیه ریبرین هیزن اولکاریا هندرین محمد خلیل علی و هاته پیشوازی کرن پشترجی لگل پارێزگای حزه که نورالدین احمد جویان نوچگان محمد بادلی جه اف سردان کلی بکلی شوپاند و آگاهی تکلداری سردانی پاروردیکه. بینرین هجا ایرو شانده که بسر هیزن اولکاریا هندرین یا شامی کو نهادوان که یانده بینرین اف دیمنین گاشتنا شانده یا بسر هیزن اولکاریا هندرین یا کو گاشتی باجار حسکه و دوان که یانده جالی پاریزگر حسکه یه نو و به پیشوازی کردن اف دیمنه که هندی بینن دیمنه برپرس آسایش حسکه مروان العلیه که جالی پارێزگەرê نوی حسکه و هندی من درن اف مروان العلیه برپرس هیزن آسایش باجار حسکه و دیوان کلیانده در باسی نوا آواهیا پارێزگەرê حسکه نو دبه جالی برپرسین آسایش و تی پیشوازی کرن اف دیمن که هند بینن دیمن شانده یا هیزن اولکاریا هندرینیا بسر حکومت الشامه که نهادوان کلیانده در باسی نوا آواهیا پارێزگەرê حسکه دبه و جالی پارێزگەرê حسکه نو به پیشوازی کرن جخوات زانین کو اف انجام ریکفتنا ناورا هر دو آلیانده این کو لگوری و پیمانا کود ناورا هیزن سوریا دموکراتیک و حکومت شامی ده کونها پارێزگەرê نوی حسکه کو پیشوازی ل برپرس آسایش مروان العلی بسر هیزن اولکاریا هندرینیا حکومت شامی آ دمکی بنرن اف دیمن کود بینن دیمن جوینا دناورا هر دو آلیانده پارێزگەرê حسکه ینو برپرس آسایش یه حسکه مروان العلیه بله یعنی اف دیمنن کو ودیتن شخو اف جوینا که وینها بیل دار خسند دناورا هر دو آلیانده تی تخمین کرن کو اف جوین گرتی به جو شاپمنیه و کو اف دیمن دیت کو اف شانده یا کو بسر حکومت شامی گودناو دناو ده برپرس آسایش حسکه مروان العلیه و لیور جوینا که به پارێزگەرê نوی حسکه لدارخه نهاجی درباس بویا و دیمنان ده هند بینن بلهر ایرو پارێزگەرê حسکه نورالدین احمد به شانده که روسپین کرد و عربان این لباجر اجویا دجوینه ده لسر کار و خباتن جبو پیشکتنه هاتنه پیکانین نقاجی جالی وان و هاته کرن ده دیدنه ده جرببرین هیزن اولکاریا هندرین محمود خلیل علی جامده بون لور پارێزگەر نورالدین احمد دازانین کو یکتی اولهی و رومتا ولاتیان و پیشکتن کرنا خدمت گزاریان خباتن وانیم پیشینه روسپیان جی نورالدین احمد جبو جبر میسیونا ویا پارێزگەریه پیروزکرن او هیویا سرکفتن جره خواستن میدن هجما کو تیرو ل باجار حزکه جاره کدن تفجیرات زیده یا دالی بکانینا خالین پیمانا نابر قصد و حکمت دمکیا شامی ده هبون هر دوی چارچوبی ده آگاهیم برفره و ین هری داویه جیم امی جاره کدن ج حزکه ج نوچگان محمد بادلی هیم ببین محمد بادلی شوات خوش بم بله محمد هم اس دسپیکی وی که پرز بکیم ایرو جی لباجار حسکه تفجیرات زیده هبوم هم شامی و هم جیم لناو حسکه دانوستاندنه که پر زیده هبوم ج حسکه تجمره چرا گهنیم دسپیکی وی که گادار بکن او پشت رژیم چند پرسنت سرکین کو هر کس مرق دکه می حول بدون کو آگاهی وان جی جتوار بگیرن
سردار مرود کاره وی بجه یعنی دنوا هفتیا در باسبوی هم بیجن 6 روش بین آفبر ترافیک که خورد دناورا شام و هزن سوریا دموکراتیک چه بویا هلبت اوجی پشتی او راگاندنا پیمانا 29 مه یا دناورا هر دو آلیان کو هری داوی ایرو شانده که پای بلند کو بناوی هزن اولکاریا هندرین یا بسر حکومت دمکی آشامه کو سرکش و شانده مروان العلی کو وک برپرس اسایشا حسک دات ناسکرن و هاتیه ناسکرن ایرو سردانا پارێزگەرê نو یه حسکه کرد نورالدین احمد هر وها لکلک اویجی کو جیگر برپرس اسایشا حسکه محمود خلیل وک هاتیه دیار کرن یعنی او د ساعتین پشتی نیورو دبو سردان اف شانده درباسی آواهیا پارێزگەرê حسکه بو و جوینه گرتی چاپمنی را دارخست ببرن یعنی او جوین گرتی چاپمنی را بو جخوا پشتی ساعت و نیوه که او جوین بداوی بو برپرس اسایشا حسکه مروان العلی درکتو داخوانیک جبو چاپمنی شواگلک روژنموان لوربون داخوانیک دا گوت اف جوین با آوائکی باش بره وچو آرمانجا اف جوینا هان او کو پیک آنینا پیمانا 29 مهین خالین کو هاتنه دست نشان کرن شخواتی زانین کو هما بیجن هفتیه که اف خالین وی پیمانه تینا پیک آنین شخوایا هری داوی او بو براسی کو اف شانده درباسی آواهیا پارێزگەری حسکه بو و جوین دار خسود درباره وی دجی هم برسف دان پرسین روژنموانان سردار یعنی گلک روژنموان لوربون گلک پرس هاتن کرن جخوا گلک پرس سری خلکی جیده بو یعنی بحثا ویکی کر از سرناوی مروان العلی کو داخویانی خود جی چاپمنی را اف قال و گوت یعنی بحثا روشا کشبرین سری کانیه کر کو ده هر کس دمک نزده چه عفرین چه سرکانیه چه گریسپی و وگر جه وارن خو برحتی هر وها بحثا پیک آنینا خالن پیمانه کرکو لگوری و دوی و بلافرگاه ناف دولتی سردار با آوای کی فرمی کار و خبات خوابه که او جیوه دبن هیزن اولکاریا هندریا بسر حکومت شامی کوی هفبش به اف بلافرگاه و او جیته که و خدمت هر وها بحثا درگه سیمال کا هات کرن درگه نسبینی اینکو لناورا باکوری کردستان روشاوای کردستان ده یعنی بگشتی سردار گوت اف جوینه که پر باش بو گلک پرس بگومان جهاتن کرن یعنی محمد نهاشقا چندی کو محمد نهاشقا تکلداری ویه که نتجی خود بله وی اف یک دانشاندن کو بله محمد جخوا تکلداری ویه که به طایبتی داخونی جهات داین داخونی و مبینری خواه پار ببکن لی تکلداری ویه که تشتا کو از دخوازم پرس بگم همه بلا پیشدیتین تین لسروی بویاری باش برکم لگوری کو داخلینی دجی منها ببینرین خواه پار ببکن هنیک پیامین ارینی هبون لی یا گرینگ لورج بومن ها پیشدیتین تا چوابون محمد یعنی وقتی کل بر اکرانان داتا خویا کرن دانستاندن دا آسته که باش دا بو یا جهینا به باوریه آنگاه بجن هینا جوسا هر کس لپیش بر یدن حتی به سنور نزدیک دبه سردار یعنی وکه شوپاندن وکه عالیه کی چاپمنی یعنی بگومان دیمنن کو دهاتن دیتن دیمنه کی باش بو چنگی کو تیزانین کو دمک شرد ناورا هر دو آلیان ده بو بگومان یعنی بهتری هفتیه که کو اف شرحاتیه راوستاندن هلبت یعنی اف ترافیکا کو لوی هرمه چه دبه نتنی وکه روزنامه‌وان وکه خلق جی دبینین جی راحتیه چنگی کو هرمک راستی ایریشن قرکرنه ده ده انجام ده رکفتنک ناورا هر دو آلیان ده هاتیه راگهاندن لسر ویره کفتنه گلک خال هنه ترافیک که خورد ناورا هر دو آلیان یه آلیه دیپلماسی آلیه عسکری و اولهیه ده هیاش خو بگومان افنه جارا وک مداد دیار کردن دسپیکا گوتنا خودم مگو او شانده یا کو هاتنه یا هری داوی بوله گلک شانده هاتن و درا و گلک هفدیتن جی هاتن کرن لی بتایبت اگر ام بحثا وی بکن یعنی دهندره و جوینه ده گلک نقاش هاتنه کرن گلک ارینی در باس بویه هلبت جی پیکاتیه هری
هرم جیته ده جه خود گرتن یعنی روسپیان هرم به کرد و عرب خو بریکو او شام ده بگی آواهیا پارزگری حسکه یعنی او جیلور بون تبینی وان او بو کوبراسی یعنی جه راحتیه کو ایدی هرم وک باجار حسکه ام بجن هرم کو هفبشه وک باجار حسکه تاخ کرد تاخ عرب تاخ سوریان هر کس لوی درا لهف کوم بونه لی دماکو او شانده جیگاهاش لوی درا مدیت یعنی دیمنه کی ارینی درد کت هر وها هیزن کو بوی شانده جهات بون هیزنی کو گریدای بون به هیزن اولکاریا هندرین یا شامه و یعنی اوجی ورم چندی کو مرو جار جاران جی دبجت بکو گوتن نتجی خود به لی وک چاپمنی وک روزنامه‌وان اف یک جدیتن یعنی براسی جه راحتیه بو لجم هر کسی بله محمد پرسامای داوی جگر کو باوی که کن آگاهی گلته هبت ببینرین مرا پار و بکی او جی تکلداری خلاص سیمین آپ پیانا پیمان دنابر آلیان دا بود دوجی ما او یک جتا پرسیبو جلو تکلداری هاتنا وان هیزن لنابا قامش لنابا حسی که بطایبتیم و داخلینی تکلداری وی آنگو آگاهی که هین شیمبرته جبو پیانینا خلاص سیمین آپ پیمان دنابر آلیان دا لسر عرده ایرو هبو یا نه سردار یعنی خالن کو دست نشان کرنه گلکن جوان جی کو بحثا هزن اولکاریا هندرین بکن ین کو نها باجار حسکینه یعنی درباره وی ده تو آخافتن نهات نکرین گوتن یعنی دروژن بده او بردوام بند پیکانینا و پیمانه ده هر وها شو چندی کو بحثا هزن شانده یا هزن اولکاریا هندرین کرد دوجی شانده یا هزن پاراستنه امسر حکومت شامه کو اوجی جبو پیکانینا و رکفتنه دو لوی درابون شخوا مگوت یعنی دنا وانشش روجانده یعنی گلک خال پیک هاتنه هین خال جی حتی نها نقاش سر نهاتنه کرن یعنی تی تخمی کرن سردار دوی هفتیا بیده دبکو گلک خالن گو هاتنه راگهاندن یک جوان او کو ام بحثا درگه سینورید کن ام بحثا سازین با آوای کی فرمی کو کار و خدمت بکه به گمان گرک وقت ناوینکاریا به دناورا هر دو آلیان ده به بری و برن ام بحثا وان خالان حمیان دکن لی او خالن کو هاتبون دست نشان کرون لسر نقاش هم ایروجی دناورا هر دو آلیان ده هم جی دوجی دناورا هر دو آلیان ده یعنی گاوین کو هاتنه آویتن او گاو بر بچاون هم جی د عالیه هزن پاراستنه ده هم جی د عالیه هزن بجیکرنا هزن پاراستنه هم جی د عالیه بجیکرنا هزن اولهیه ده حتی نها اف گاوین کو هاتنه همو هاتنه راگاندن لی تنه یا بالکش او بوکو ایرو یعنی گلک پرس جه وی برپرسی هزن آسایشه یه باجاری حسکی بتایبت بحثا ام بیشن پارزگری حسکی هات کرن گلو اف با آوای کی فرمی هاتیه کرن یعنی وی بزمان خو گوت کوت اف جالی سروک سوریه و هاتیه دست نشان کرن او جی با آوای کی فرمین ها کاری خود کو امجی لوی درا کو ماتنه جوینا خو پیر لدار بخنج بکو اف پیمانا هاتیه راگاندن با آوای کی راحت دناورا هر دو آلیان ده ببره وبرن بله محمد بادرین و چگان مج ناوا باجار حسکی روشا داویا لحسکی ببینرین مرا پار و که رو طیبت تکلداری پیامین کو ایرو ج دنابرا شاندین ج شامی هاتین او دنابرا هزین حرم ده برا گشتره جی پار وکر محمد گله سپاسیاتت کن لسر وان آگاین کو تا بما او بینران را پار وکری ولی بینرین هجا هر نوچامه درزی دشی تکلداری ویه که کو اوجی پشتیم فرماندار هزین اولکاریا هندرین حسکی کو جالی حکمت دمکیا سوریه و هاتیه تاینگرم مروان العلی پشتی جوین آخوی بو مروان العلی دازانین کو جوین به ارینی در باز بویم هر وکی انتگراسیون باش بری و دچه العلی دست نشان کرد که هر سه بندین لحف کرنا بیستونه چله پیک هاتنا او لگل گلک مجاران لحف کرنه بگوتناوی بالفرگا قامشلو او چافکانین رمیلان ین انرژی نها دوری گرتنه هر وکی دازانین کو نورالدین احمد به فرمی بویه پارێزگehê heseke o rojên pêş wê ji bo herêmê baştir be ji bo Kobanê jî Merwan El-Elî got rewşa Kobanê bi rewşa giştiya herêmê ve gerîdaye wê rewşa Kobanê asayî bibe û mijara koçberan serekeya o li ser vê dosyayê dixebitin.
ریوبریا کوبانی جی دیار کر کو تاوی سوزین کو نونرین حکومت دمکی د جوینا لحلب د داناوان لسر عرده تشتک بیک نا آنینه به تایبتی وکشینا هزین لشکری جه چلبی او راکرنا دورپیچا لسر باجار کوبانی. ریوبریه تقص کر کو داخویانین پشتره هاتنه وشاندن خدمت چاره سرکرنا پرزیرکان ناکن. بگوتنا وی بنافکرنا کوبانی وکه نافچه او اصرار لسر بکار آنینا ناوی عین العرب لدجی راستی او راستین لسر عردینه. ریوبریا کوبانی جاره کدن هابند بونا خواه به خالین پیمان او پیک آنینا ویا لسر عردیره نشانده. هر وکی بانک لحکمت شامی کرکو ارکین دیکوین سر ملیوان به جهبینه او گاوین پیوست تمام باویشه. بله لالیه که نونرین حکمت دمکی شامی دماکل جزیرینه گوترین ارینی دیکن لالیه کدن لکوبانی داخلانی آوان جاره کدن روشا هی راستی روشا هی راخز برچوانش بوده که امی همه یکسر برای خوابدن کوبانی دوجی ما حوال مزگین خلیل کرمیوان امی ایلو آگاهین هم برفرهترین تکیلداری به طایبتی داخلانی کودانه او روشا نوا کوبانی جهوالا مزگین هم ببن مزگین خلیل جگیره هفسرکاتیا مجلس آری ببر کانتونا فراتی لکوبانی بمر آمدیم شوا خوش بابان مزگین شواش جبوی و جبوی تماشابان اول مزگین هاد نوچا خود جیما گوت لجزیره گوتن خالین پیمان کتن پراتیکی او پیکتین لایرو به داخلنا و دجی درکت ولی کل لکوبانی تشتک تونه او برو واجنوی هناك روشن دنيا مترسدار درکتیه یعنی بکرت کرمانجی لکوبانی چه قومه بله شخوا وقت گوته زانین یعنی ابو کتا 19 روزان کو دور پیچ انبار کو لسر کوبانی هاتیه فرض کرن یعنی هاتیه چی کرن تشتک در واسی کوبانی نابه یعنی چونو هاتن تنه بگشتی همو آلیان دا کوبانی لآلیه که هاتی هشتنه یعنی 4 آلی کوبانی گرتینه تشتک در واسی کوبانی نابه یعنی ام دکارم ببیجن تواهی پیدیدین جیان ایکو خدمتی کوبانی که خدمت خلکی کوبانی بگشتی لکوبانی هاتنه سکناندنه یعنی تشتک در واسی کوبانی نابه وقت زانیم به وان ایریش کربل سر کوبانی ها تاقت کرن انترنت ها تاقت کرن آب ها تاقت کرن همان دمیر درمان ها تاقت کرن این تواهی پیدیدی انجیان ها تناقت کرن بله مثلا اول مزگین ها تشتکل ور هر کس مراق دکه اوه یعنی پیمانک هیم حتی نها خالا نتنه یکم 1 2 3 و ین کو شامه تنجید بیجن خلاص یمی شکتیه مریتی وكما قلت هذا داخلنا ودا قال لك قلتين كو ين روشا ما ترصدار يلا كوباني دردخه يعني تشتكو از خوازم جواب برز بكم اوا بشتيكو جفينا ويا بين جمهيل حلبي وبيك انيدن ها افقالين كل كوباني كتنا مريتي تشنا يعني ها سر عردي لكوباني تشتك يعني بيتي عندنا شخوا لغوري ريكافتنه يعني وك خلا يكج ريكافتنه دالي او لهيدا يعني هزین اولیا یا حلبه در باسی شغلر بون هبرا بندین کنترل ای هفوش چی کرن افکار گرگ یعنی پیوست بول چلبی جی بهاتا چی کرن لی مخابن حتی نهاجی درنگ مایه حتی دنابا نقاشن کدوه جبینه ده هاتن چی کرن که گرگ که لگوری بندین ریکفتنه خالین ریکفتنه کار وره کرن و هر کس پابندی وره کفتنه ببه لگوری کته خویا کردن زاتن شخوا داخویانه کویر وکریا خاصر آکوبانی جی کمت دایم متی دارو شهی زلال کرد و خواندنج آلی پاریزگاه و حلبه و آهاتا چی کردن و ام وک شانده یکیش کوبانی دسری داره و بریا کوبانی نورتیاوی شانده ای دکر رو سپید ناتا هبون ام در باسی حلبه بون و داره هفدیتنک هاتا چی کردن برنگی که ارینی بو لی تشتین کو بگیشتی مجارین که هاتن دست نشان کردن هاتن نقاش کردن بگیشتی دور پیجا لسر کوبانی بو لی براستی جی مد داخویانی خدا جی ما بیلک کرد دیار کرد که براستی حتی نها
يعني ام بي انجام مانه يعني لگوری بندن ریکفت وجی ریس کرکو يعني مثلا گرک کی حتی نه تو کم سه خالج بندن ریکفتنه به هاتنا پیکونین لوک بله شلبین ها حتی نه نلگوری بندن ریکفتنه همان دمیدا هیزن لشکری ایکو پاشتا بکشن ج گندوارن کوبانی او هین پاشتا و نکشیانه ده همان دمیدا دور پیچین سر کوبانی را نبویه يعني وانا بگشتی براستی تشتكي مترسی داره يعني مترسیه چیه دیگه کچه قاسا افتشتانا دکوونه خدمتا چاره سرکرنا پرسکریکو هیان و لگوری ریکفتن کار وره کرنه دهمان نمه دا براستی جی داخویانیش آلی ام دکارم ببیجن پارزگاه حلبه يعني السر ناوی وزارت هندرین حلب داخویانی هاتو بوداین کشانده ولاتي كوباني سردانا اشتا سردانا ام بين ام داخلي ام عامي وان کرنه يعني براستي ببي رنگی خواز كوباني تانه بحالي اولهی دا افته ناس کرن افته زان بله هوال مزگین ها ده هفدتنین وين لحلب ده بالطيبتي و دوج هناك آگاهی تکلداری وی که دوا گلک مشارین تکلداری روشا کوبانی و نقاش کرن گلو جواره نگوتن به اف روشا لکوبانی دور پیچ آلسر کوبانی یعنی دمک دیار نکردن که اف دور پیچ و کنگی رابه آنگوان بیجین او هینا جد دوی که اصرار دکن که روشا لکوبانی بوی آوائی دوام بکه يعني ام تقارن ده بجا براستي قال لك مد آنين سر زمان بأنجام دمان نتيجة يعني بسوزكيان دمك ديار بكن بفير تشتكي رو مثلا از ذكرم بهم وقت حنجتك يعني تربك تشتا برسكريكين بفيرنجي هنا برسكريكين تقني هنا بري تكنيكي هنا برسكريكين أولهي هنا برسكريكين بفيرنجي هنا ببدي دركتن لي مخابن حتى ناجي في هم بري بندفتند همان دمه داجي هم سوزا كشتي داين حتى نهاجي كوباني دور بيجده از خازم بالا بکشن مثلا ایرو روش داخویانی ذاتن شخوا وک فرمانداری یا هیزین اولکاری یا هندرین مروان علی یعنی ایک کشوالی حکومت شامه با هاتی دیار کرن و فرمانداری یا ام به اولکاری گشتی حسکه به داخویانی وان دا بال ها تکشاندن سرتش تکی اوجی پر گرینگه و براستیش مترسی داره و گوت لکوبانی دور پیش تنه چا دور پیش تنه براستی کوبانی ابو 20 روز قصیه يعني بله جاری هاتی قطرنا چونو هاتون پیداتنه تشتک در باسی کوبانی نابه براستی اولا کجن چی دوی داره داد خوازه سر که راستی ها هی ببیجه دوی داره دا مداخلت که ببیجه دور پیش لکوبانی هی براستی او تشتکی پر خطره او تشتی نراستن کوبانی دا دور پیش هیه و راستین هی ام روز بروز دنبال داخویانی خواهد آجی ایرو روز ما داخویانی دا جاره کردن ملسر تکس کرد که کوبانی دور پیش کریه بله دو دیسا جاره کردن بری روشان حلبه ملسر دور پیش نقاش کرد و ما گوتو بگرک لی بگشتی ورن وکرن او کریدور مرووی که بحثا وید کنو نها وکرنش آلی حکومت شامه و براستی پیوستی ما به کریدور مرووی تنه گرک دیگه لگوری بندن ریکفتنه دارید گشتی ورم وکرن بله و همان دمه داش آلی نوین یک بویش آلی هیز ناف دولتی داشتی گارانتیا چونو هاتنا وی گلی وره چی بله یعنی هون دبیجن هوال مزگین هون دبیجن تنی تشتا کو ام دخوازن ریکفتنه که هیا لگوری وی ریکفتنه گاف بناویتن هر تکلداری وی کن ها وگوت یال سر عرضی تشتا کو خویاده که بطیبت من جو شخوا پرسکربان لیو برسوا ویدا اف گوتن مروان العلی یا تکلداری لکوبانی تدور پیچه که تونه جبوی که هم اسوسا پرسه پیشکش و بکیم اوجی نه دما کو تشتغل سر عرضه هون دقاوم هون تماشا دکن او اف داخلین کوتین هون دبینن مروف دکاره بجا حکومتا شامی چه قاسی دیوان پیمانان ده جدیه آنگو چیکره آنگو دخوازه چی ببه يعني براستي از دكارم ببيجم حتى نهار الجور جوفين كتنا آبيتن دوی مهدا يعني جبوي جيب جيكرنا هناك خالين ريكفتنه براستي بقلقي بلواز دمشن يعني لكوباني السرو بلواز دمشن يعني كاري كل چلبي گرك بري 4-5 روزان قديابا پشتی شغلر
يعني ديركت او كار قديا ولا مخابن حتى بقول لك اوایان تی راوستاندن یا تی پاش خستن يعني افجي نا كافي خدمتا چاره سر کرنا پیکین هی دوزین هی نا كافي خدمتا پیک آنینا پیمانا 29 مهی راستی جاره که پیمان یکی نیسانه پیمان 10 آداره یعنی مرو ببینگی دده مرو را شرکه جبوی ویا که از دخوازم بریا برنامه و وی ببیجم یعنی آلی گارانتور ایکو لسر ویره کفتنه شاهد بونه حاضر بونه ایکو سوز دانه که وی بشو بینن و جبوی واره کفتنا بره که وی جبوی که سوزی خوارنه جیب جی کرن از دویم گرک خال بخال هر کس بشو بینه کسی که ناو بین کار بونه یعنی وسیط بونه جبوی کرنا ویره کفتنه گرک که اونا جی خواندنا آلی استیجی سیناریوی امبره گرک که دوباره نبن وکره ببریا خاصر متنی خودشی بیلکر و د جوینه دا جبراستی ام حمو آوایی حاضر و آمده جبوی جیگرنا ویره کفتنش آدی مچل سرملی متکوه وک کوبانه لی گرک که وک حکومتا شامجی براستی او جی پابند به ویره کفتنه تواهی جهتین علاقه دار اجاری حکومت و ای کاتنه ارکدار کوبره کفتنه پیک بینن گرگ که کاری خود گل کته خواستن دم وقتی و زمانی و دل گرگ که پیک بونن بیکو ام ببیجن تبلیغ وی و بیکو آلوزی در کبن. بله حوال مزگین اف یعنی پرسین کمان دخواست بکیم به طایبدی هر تکیلداری ویه که بون مترسیار روشال سر کوبانه او جه داخلی کو درد که و یعنی خلک ما به طایبدی همیل روجاوی کردستانی همجیم یه لبشن دنیا کردستان و دروی ولاد جبو کوبانه دوید چه بزانه بن ما خواستم ویه که بریا واهیم ببن داویه دا گوتنه که وهبم لوا گوهدار بکن يعني تشتكم تخازن تداوي دابا بيجم بريا برنامه و بريا قناه و براستيجي كوباني دروشكي پر مترسيدار و خطر دا جيان دكي دور بيجكي بيسر و بر لسر كوباني بله اف دور بيجاجي جيان گله کسان سری دا آزارو کند که خطری کتشت هری یعنی لوی داره گرک که وره پیدا کردن او شیر زارو کنه مخابن او جهاتیه قد کردن یعنی براستی جیانان هزاران انسانان ایرود خطری ده گله ما اروپا هر داره دمینه براستی جی ام وک کوبانیش سفری برای در نکردنه یعنی گله کوبانی دنوا سفر بری ده سفربری بردوامه گل سر پیانه گرد که هر درجه یعنی کوبانی پاراستنم روباهیه کرد کوبانی شر داعشه کرد گرد بکی ابدور پیجا هایی بلز را کرن تمام دمه دا گل مل هر دره گرد جبوی کوبانی جبوی روجاوال سر پیان ببراستی جی جبوی ما گاوه کنوی اف تکوشینه کنوی کوه بره وجوده اف تکوشینه وره مزن کرنه بگمان درج به تکوشینش نبردان از دبیجم یعنی برحی برخوادانا 2014 گل می کوبانی جاره کدن اف برخوادانا هر دره راستی زندیه درجه جبوی جبوی دورپیجال سر کوبانی و جبوی ایریشال سر کوبانی هر کس آستا برخوادانی خواه بلند بکی ام جوا گل کوبانی بی سوزی ددن که براستی چی حتی داوی عمل سر پیام بن جبوی بلند کرنا آستا برخوادانی هر گل کوبانی حاضر و آمده. بله مزین خلیل جیگرا حفظرکاتیا مجلس ساری و بریا کانتونا فراتی به مرا آمده بون و تکیل داریم هم جوینا کل حلب پیک هاتی و هم جر روشا راستینیا لنوا کوبانی کود بیجن ند نوا دور پیچه ده نجیت پرزیری که کوبانی نیه آگاهین داوی و حلوستا ریبریه جی دیار کرم گله گله سپاسیا وادی کن که هم بجداری بلتنا ما یا ساعت هفتان بود. بله بینرین هجا هر به کوبانی می دوام بکنش برکو ایرو لکوبانی مشکل گرین که هجای دیتن و تماشا کردن جی هبوکا بجیم جنین کوبانی تاوی دور پیچ جی ایرو به گرسی جبو پاراستنا دستکفتین شورش مشیان و گوتن به اراده جنان برخودیر امیم شورش او هبون آخوا با پاریسن.
مجلس مالباتên şehîdan ya Cizrê xirakirin û wêrankirina goristanên şehîdan şermezar kirin. Meclisê Bank li civakan navnetûyê kir ku binpêkirinan belge bikin û hesaban bipirsin. Malbatên şehîdan li goristana şehîd Delîl Sarxan a bajarî Qamişlo kombon û daxuyanî dan. Wan got, ev kiryar binpêkirineke eşkere ya rûmeta şehîdan û nirxên mirovahiyê ye. Meclisê teqez kir ku rûmeta şehîdên wan xeta sor e. Ji bo wê, Bank li civata navnetûyê û rêkxistinên mafê mirovan hate kirin ku bêrêziya li hemberî şehîdan belge bikin û berpirsiyaran ceza bikin. Beriya niha li ser medya dijîtal dîmenên hatibûn parvekirin ku li Reqa û Dêra Zorê çetên hikûmeta Demkiya Şamê goristanên şehîdan xerakiribûn. İspat dikin ku ew aliyên destdirêjker bi û nirxên mirovahiyê ye. Ev kiryarên kiriyet ên ku şikandine kêlên gorên lehengên me yên ku canê xwe di raya azadiyê de dane dikin armanc. Jê tevahî cîhanê re ispat dikin ku ew aliyên destdirêjker bi wê hişmendiyên xwe ya pêşverû ya ku ji şehîdên me yên di goran de jî ditirsin. Jê pîvanên herî kêm ên ixlaqî bêparin û bê pûçe hewl didin tola xwe ji mîrsa berxwedanên hilînin. Em tekez dikin ku rûmeta şehîdên me xeta sor e. Di civîna Yekîtiya Rewşenbîran de hevseroka Dayreya Têkiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed amade bû. İlham Ehmed diyar kir ku lîstikên mezin hene. Divê gel ji wan hişyar be. Her weke got di desturê de wê mafê gelê Kurd timsoger bibe û destkeftiyên mezintir wê werin bi dest xistin. Projeke derbarê giştî azadiya geran dibek anaha hinek hesasiyet çêbûne. Bi taybet yani di bijarê mafê geran de vî warî de gelek ew hatine çêkirin em zanîn hesasiyet çêbûne nerazîbûn berfel hatine kirin hinek jî wisa bi taybet çerçeva ku rêvekê li pêşiya şerê navxwî jî zêde gelek hewldar esas yani müdaxelen hatine çêkirin ku di navbera geran de şerekî der wextê esas ew ê ku sahiye yani hewldarên bi vê şêwazî kirin ji diyara gerek em pişiya kirin. Ji destpêkê de yani proje ku pêş ketiye ser esasî bicîkirina mafê geran serî de mafê gerî Kurd. Me jî divê da nêrînê xwe da mebû bi vî şeklî nabe. Yani heta niha ji 2012 heya niha zarokê me bi zimanê Kurdî dixwîne. Ji nû de mişkê va zarokan dikarin vegerin zimanê erebî min nerxistir. Mafê vî geliyê zarokê xwe bi zimanê xwe bilin perwerdekirin. Ji bo wê gerek fermiyeta vê çê dibe. Mesuliyeta me herî esasî em karibin bi silametî vê miletê bicarekî vegerin çiyê wî û karibin îrada xwe wê derê rêxistin. Hevserokê Konseya Rêveber a Koma Civakên Kurdistanê Kecekê Cemîl Bayek diyar kir ku êrişên li ser Rojavayê Kurdistanê ne tenê leşkerî ne parçeyekê ji meyla piraliya ku armanca wê tasfiyekirina civaka demokratîk û îradeya gelê Kurd e. Cemîl Bayek anî zimankor rewşa ku çareseriya pirzgirêka Kurd herî zêde zehmet dike parçebûna bi 4 parçeyan li navenda rojhilata navîn e. Tirkiye, İran, Iraq û Sûriye û got li van welatan hemûyan Kurd koma duyemîn a herî mezin a etnîkiye. Bayek dazanîn ku êrişên li ser Rojava hem aliyên xwe yên navnetewê hem aliyên jî yên herêmî hene û wiha doman. Dewletan berjewendî û hevsengiyên din a polîtîkayê tercih dikin. Ji xwe komara Tirkiye û Heteşe her tim plan dike ku vê pêk bînin û dest bi êrişan bikin. Cemîl Bayek got rêberapo hem ji bo Kurdan aqlekî stratejîk datîne holê hem jî demokratîkbûna hemû welatên herêmê dike armanc. Aqlê ku rêberapo daniya holê di heman demê de wê sedsala 21 bike sedsala Kurdan. Her wiha Bayek diyar kir ku êriş li ser sîstema demokratîk a li Rojava
hate kirin û wiha bilêv kir. Tombara got li rojhilata navîn demokrasî nabe, monarşî guncaw e. Belê her hevserokê giştî yê Dem Partiyê Tuncar Bakirhan jî li dîrokê tevlî civînê ya gel bû li gel ji gel re jî behsan pêvajiya li Sûriya û Rojavayê Kurdistanê kir. Bakirhan da zanî ku rêbera poj ji bo Rojavayê Kurdistanê peyamên pêwiz da gelek aliyan. Birês Öcalan ji Qesedê re got li gel Şamê dest bi pêvajiya diyaloga demokratîk bike. Ji Şamê re jî got hebûna Kurdan naz bike. Jê re got wisa planên komkujiyan neyne bîraxwejî. Li ji Enqereyê re jî got nekeve nava planeke ku dixwaze Kurdan tasfiye bike. Ji me re û ji dostên me re jî got xwedî li Rojava derkevin. Em jî xwedî lê derdikevin. Birês Öcalan li girtîgehê di nava çar dîwaran de ev helwest, ev sekin, ev nêzîkatî raber kir. Vê hişt ku li Rojava dagirkerî bisekine. Pêşî li şereke sedsalî yên Kurd û Ereb bigire. Hişt ku rêkeftina 29 çileyê pêkwere. Belêr li dijî êriş û dorpêçên li ser Rojavayê Kurdistanê li bajarokê Cumaniyê ya Sêrtê meşekek girsê hatire darxistin. Di meşê de pankarta xwedî derketina Rojava, xwedî derketina mirovahiyê ye Rojava wijdan e, azadî ye, berxwedan e, navê nayê ku teslîmgirtin û berxwedaniya li Rojava hate silavkirin. Her li paytaxta Belçika Brükselê jî Kurdistanê û dostên wan li pêşiya Parlamentoya Ewropayê çalekiyek li darxistin. Di çalekiyê de berxwedana Rojavayê Kurdistanê hate silavkirin, qala parastina destkeftî û yekîtiya gelê Kurd hate kirin. Gelê me ji bo Rojavayê Kurdistanê, ji bo parastina destkeftên Rojavayê Kurdistanê Hüncî navde meheke gelê me li her cihûdeverî serpiya. Hevallo, dizanin efa meheke êrişên mezin li ser Rojavayê Kurdistanê, li ser destkeftên Rojavayê Kurdistanê hene. û em wekî Kurd çi beşê, çi Rojava, çi Başûr, çi Bakur, çi Rojhilat, çi derveyî welat, ev e meheke em destkeftê xwe dixwarin. Em li ber xwe didin. Berxwedana herî mezin ya şervanên azadiyê ye. Ewal cepera de li berxweda, gelê me jî li kolana de piştgiriya wan kir. Bi vê münasebetê ew kesê ku nihal Rojavayê Kurdistanê li wê derê berxwe didin, wa cepheya de nûbetê digirin, em silavê xwe, silavê we hemiya îrû ji wan re pêşkêş dikin. Em dibêjin em bi hewa re rehman. Efnêsî sê heftane Kobanî di nava dorpêçeka giran de ye pêdiviyên jiyanî roj bi roj li nava bajar kêm dibin. Diyar e bi zext û dorpêça li ser Kobanê gelek alî dixwazin careke din xelkê herîmê bêxin li ser ya koçberiyê lê ya ku tê xuya kirin Kobanê di vê daxwazên wan de ev daxwazên wan di qirika wan re dihêle. Nûçegihana me hêvîdar Heranê di nava bajarê Kobanê nûçek ji me re amade kiriye. Di nava rewşa heyî de ev ne nûçeyeke ji rêzê ye. Eger ku bêjin ev çi nûçe ye, di nava dorpêçê de xelkê Kobanê avahiyên xwe lê dike, çima lê dikin û sedema wê jî hêvîdar radigihîne.
جکوبانیا دور پیشکری جکوبانیا کج نبونه هبونه آوادگه تفی کو 20 روزن تشتک در باسی وی پاجاری نبویه به درفت دست واندا کار خوا خبات خوا لیکرن و آوا کرن خوا دوام دکن سلام شتر خانم سر چاوا خاله سلام و پروژه ویا آره و بچه رنگی دست بکریه اف تشتی خوی هی وش کرانی والله وای می کفنا والله ما برای بدر کف مکوم کربو و امشتنا بونه کنه هبونه دام چپ کنه یعنی ام به مراری بی ملتی بلند کنه اره نوت کنه به برو ملت یعنی حتی خواب ببینه زمان به کوام تشغلنا تنابونه هم کنه هبونه والله اف تشتی کو هی و تیرا تابکه حتی مال چه به والله تیرا منوگیا تیرا می هم دهریات ساکنی تشتاق نامینه دنا وای می کفنا والله تشکین تنها یعنی موراله کسی کو کار دکن به چه رنگیه والله موراله اون برنده ما که ایش خواب کنه امروز تعیشات خواب زار خواب دیگرنه و دیگه چپ کنه مو مرول ما بلنده و مرول هوای خوشی بلنده کن و معدنی ماجی و کار دکن او دکن و وقتی نگه وقتی ماجی اکاونا ام پی کار دکن دا حتی کدیسه ریا 4 ریا 5 ریا حتی 7 کی کوفا تشتان نه پی بساکنه اما گی بساکنه دفعه جاره نگه سکون کتی کامنا ملتی کاوه بنیاتا حاضر ریک و به تاکون تمام بکن آره لی امیوی رنا و نامه وقتی ما بساکنه که اموال ماگی بساکنه نه که شرکت دیگه بساکنه بینرین هجا زاروکا بناوی شیلان ابراهیم آج عفرین پشتی چند روزان جه شواط دجوار ایرو لقامش دوی جیان خواج دزدام. شیلان آسیزده سالی بو جه مالباتا که عفرینیه. مالباتا شیلان جبر ایریشن لسر واریوان چند جارا نچاری کجبریه ببون و هری داویه لقامش دوی لدبستانه که بجه ببون. بری چند روزان جبر شواطه صوبه شیلان بگیرانی بریندار ببون. ایرو پشتی چند روزان که لنخوشخانه یا تخصص آباجاری قامش تا دهات درمان کرن شیلان آسیزده سالی جیانا خوش دزدا. دویا بو شیلانه دوی اوده خونده با. جبرنها اف یکش اوده این دبستانانه. للوی داره چیرو قوی یا جیانه بداوی دبه. شیلان کوچبره که جعفرینه. 4 جارن کوچبر دبن. هری داوی لباجار طبقه دمان. دوان دمین داوی ایرشین کوب سر و جاوی کرستانی دهاتنی جاره کدن کوچبری باجار قامشلو بون لدبستان کج باجار قامشلو دادمان وقت بند بینن تماشاوانین هجا اف نها شواطال وداری چه بوی ددی هیوی چه بو دوی اوده دا چه بو اندامین مالبات 5 کسن توی دای کو باوی دلاوک و شیلان بون جبر شواطا کو دنجاما صوبه دا درکتی شیلان بگرانی بریندار دبه و د درجه سیسیان دا مروفت قایب شواطا و باندوره که مزن لیدگه 6 روزن دنا خوشخانه دیه ایروجی مالبات هول دانکو در باسی باشور کردستان بکن در باس بوجی لنا خوشخانه که دهوکه پشتی نیف ساعته که جیانا خوش دست ده نها ونوان دیوانان دیبینن دوی اوده دابون اف اوده هم جبوان جه رازانه هم جبوان جه رونشتنه هم جی وکا مطبخه کی بو بسر حال کوچبریه ده ایشا کوچبران هینا ببویرین بویرن گیرازی ده تردبه نها مالبات وی د اوده که لکیله که دا لگل مروفین خواب جهبونه اون دیبینن شواطا کو درکتیش ضراره که چاوا بخور آنیه در دور همو شوتیه پشتی کو اف بویر چید به پشتی وی به چند روزان بریا چند روزان مجی وکروناهی تیوی ما بری خدا نخوشخانه دا کو امروش شیلانی جی ناس بکن و جمالبات تویجی صدما شواط بزانبن جبرکو شواطا و هر زیده درو و قرکی و دابو د درجه سیمین دابو بجیش کانجی گوت حال خوی مایدا شیلان تنه لسر نفسا سینای دیمنه دای که و ده هفدیتنا خدا تنه اب گوتنج مرا گوت تنه از نفسا کچکا خود خوازم ل ایرو دیروک هفته مه او نفسا هیجی بجیانی را چون جواز نفسي تنا اساسي اما جواز نفسي اساسي دخوازم بس ملاو نفس سويت خواز انا نفسي دخوازم بس ملوس بي علاج مراينا نفسي كشكي خد دخوازم لدیر آزوری ده انجام ایریشه که چکداری ده فروشکارکی زیران هاته کشتن او کوری ویجی بگیرانی بریندار بوم. لباجر اشاره یگری دای حرما میا دنیا دیر آزوری ایریشه که چکداری پیک هات. لگوری چافکانیین حرمیم فروشکار زیران بناوی خلیل الحسن الحماد او کوری وی
dema jimara xwe derdiketin jaliyê çekdarên nenaz ve hatine şêlandin û gule li wan hatine reşandin. Bav di cihê bûyerê de miriye û kurê wê jî bi geranî birîndar bû. Heya niha nasnameyên êrişkaran jî nehatine naskirin. Nûçameya dawiyê jî têkildar İran û Rojhilatê Kurdistanê ye. Li İran û Rojhilatê Kurdistanê çalakiyên girsey li dijî rejima İranê dewam dikin. Rêxistina mafê mirovan herana bi raporekî bîlançoya dawî eşkere kir li gorî rêxistinê di 41 rojên çalakiyan de mirina nêzî 7000 kesî hatiye piştiraskirin. Rêxistina mafê mirovan dibêje mirina 6955 kesî hatiye piştiraskirin li gorî rêxistinê jivan 175 jê zarokin. Her wiha 11630 bûyerên mirinê jî tên lêkolîn kirin. Hate destnîşankirin ku 11021 kes birîndar bûne. Jivan 111 jê xwendekar bi giştî 51251 kes jî hatine girtin. 11048 kes jî ji bo îfadeyê hatine vexwendin. Her wiha hate gotin ku hejmara kesên vîdeoyên îtirafan ku hêzên rejimê bi darê zorê axaftinin pêdane kirin û di medyên alêgerên rejimê de jî hatine weşandin jî gihiştiye 311 kesan. Binarên hêjan û çên saet heftê li vir bi dawî dibin dibêjin heta sibe careke din werên pêşiya we bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û bextewar.